ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу агайын туугандар, биз дээрлик көпчүлүгүбүз, баарыбыз дебейли, дээрлик көпчүлүгүбүз бүгүнкү күндө ислам дегенде ибадатты гана түшүнүп калдык. Намаз окуу, оруза кармоону гана ислам деп түшүнүп калдык. Бирок биз ойлогондой ислам ибадаттын гана дин эмес, ал адеп ахлактын, адилеттүүлүктүн, жоопкерчиликтин да дини болуп саналат. Тилекке каршы биз мына ушул жааттарын анча баамдабай, көз жазымында калтырып, өзүбүз билген билбеген абалда күнөөгө жол коюп койгон учурларыбыз да жок эмес. Демек, ислам дегенде жалаң мечиттин ичин түшүнбөшүбүз керек. Биздин чыныгы мусулманчылыгыбыз мечиттин сыртында болот. Жашоодо болот. Адамзат менен, ал адамзат мейли мусулман болсун, мусулман болбосун. Адамзат менен болгон мамилебиз, табият менен болгон мамилебиз, айванаттар менен болгон мамилебиз, адамдардын ичинен тууган урук менен жана башкалар менен болгон мамилебизде биз мусулманчылыгыбызды ачыктап көрсөтө билишибиз керек. Себеби алымдар айткан, намаз ыймандын, жосом исламдын түркүгү боло турган болсо, адамдын намаздан сырткаркы жорогу мамилеси анын ыйманынын күзгүсү болот. Бүгүн биз сиздер менен буйурса адилеттүү соода ыймандын тирүү белгиси деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Себеби бул нерсе бүгүн коомубузда бир кандай десем бир олуттуу көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Арабызда көпчүлүгүбүз соода менен алектенебиз, соода менен тиричилик кылабыз, соода менен үй бүлөбүздү багып атабыз, жана башка жана башка. Баарыңыздарга сыр эмес, товарлар айрыкча, азык-түлүктөр кымбаттагандан кымбаттап баратат. Тиешелүү мамлекеттик органдардан жанагындай эскертүүлөр, кайрылуулар болсо деле негедир бул нерсе токтобой атат. Биз бүгүн ушул нерсенин төгөрөгүндө сиздер менен кеп курмакчыбыз. Жана сөзүмдө айткандай, намазды эч ким көрбөгөн жерде деле окуй беребиз. Бирок сооданы бүтүндөй элдин астында, элдин көз алдында жасайбыз. Андыктан ошо жерде биздин ыйманыбыз сыналат. Аллах табарака ва таала Бакара сүрөсүнүн 208 аятында айтат: Астагфируллах. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ey iman keltirgen pendeler dedi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın bir sözü var. Kur'an'da kaysıl ayat imandularga kayrılуу menen baştalsa, ey iman keltirgen pendeler dep kayırlatırgan bolsa, imanı orada oşol ayatka жақшылап көңіл бұрсын. Себеби анда Алла Таала имандууларды өзүнө жакын көрүп, башкалардан айырмалап, алардын дүйнө ахиретине өтө бир пайдалуу болгон насаатты уктурмакчы болуп атат. Андыктан мына ушундай мааниде я айюхаллазина аману деп башталган аяттарга кайдыгер карабашыбыз керек. Айтып атат Алла Таала: ey иман келтирген пенделер, силер исламга кирсеңер толугу менен киргиле деп атат.
Demek İslam degende biz jana sözümüzde aytkanday namaz ibadat ele dep kalbay başka jaktıragın göz yazımızda kaltırbaşımız gerek. Tağır aytkanda imamınlar İslam'da toluk jana kemel türüde karmangıla degen mani. Emi adamzat musulmanlar İslam'da kantip toluk karmayız. Alımlarımız 5 negizgi türküktü bizge sunuştagan. Mına uşul 5 negizgi türküktü musulmanlar karmansa, ağa ihlas menen amal kılsa, anı sırtından da içinen de toluk musulman dep kümen kılsak bolup. Birincisi akida, anın işenimi tuğra oluş gerek. Kudaydı tanıp bilüsü, paygambarlarga bolgon işenimi, ahiret gününe jana başka akida ilimine tanık bolgon nerselerde musulman adam özüne yetiştiği nerselerdi bilip alış gerek. Sebebi akidanı bilbestik dile adamdı kovuptulukka alparat. Sebebi biz çekeviz yırtılgıça ibadat kılavergen özmenen Kuday saktasın akidamız tüz bolboy turgan bolsa oşonça maşakat menen kılgan ibadatımыздın bары jel bolup kalat. Andan kийингиси ibadat. Mına uşul Kuday Taala buyurgan namaz olsun, oroza olsun, zeket bolsun, hacılık bolsun. Biz bilgen ibadatlar toltura, atkarıp жүрөбүz көбүн. Andan kийингиси muamalat dep koyat, mamile. Adamlardın kesibi, sodası, tiricilik işlerindeki birbiri menen olan mamileni de orduna koyuşubuz gerek. Dörtüncüsü adamdın başkalar menen bolgon mamilesi. Jana aytkanday degele adamzat menen, anın içinde musulmanlar menen kanday mamilede oluş gerek, musulman emesler menen kanday mamilede oluş gerek, anan oşol musulmanların içinden tuğanlar menen kanday mamilede oluş gerek, erkekler menen kanday, ayallar menen kanday mamilede oluş gerek. Mına uşun nerselerdire jakşı özдөштүрүп, izildenip, үйрөнүp alışımız gerek. Akırkısı adep ahlak. Adamdın adep ahlakı da köp nerseni aygınelep beret. Negizele biz soda jönünde söz açtık. Adamdın ibadat kılıusu kançalık mildettүү bolsa, Kudayga kulçuluk kılıusu kanday mildettүү bolsa, al adam adal jol menen keşip karmanıp, büröөгө göz karandı bolboy, özün jana үй бүлөsүn тиешелүү зарылдыктар менен камсыз кылуу үчүн мээнет кылуусу да ошончолук милдет. Намаз кандай милдет болсо, адамдын кесип кармануусу да ошончолук милдет. Эч качан ислам рахбаниятка буйрубайт. Рахбаният дегени жанагы дүйнөнү тыштап коюп эле бүт эле ойдон ибаратка кирип кетип, жанагындай keçilderге окшоп алганга шарият каршы. Adal kesip karmanıp tiricilik ötkörü farz-ı ayn bolot. Namaz okuş kançalık farz-ı ayn bolsa, adam oşol kesip karmanıp tiricilik kılış, biröөнүн kolun karabas, oşonçoluk farz demekçi biz. Buğa Kur'an ayatlarında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde dalildir ayavay köp. Misal üçün fiqh kitabını okuganlar bilet, Kitabul Bay' soda kitabi, Kitabul Ijara, arenda boyunca meseleler degen kitaplar var oşol. Büt mına uşunday kitaplar, uşunday meseleler musulmanlardın kesibi jönünde, anı kanday atkarış kerek ekendigi jönünde tartip erejelerde taanıştırıp beret. Kuday Taala tarabынан bizge berilgen nematlar öte köp. Anı pende sanap sanagına jete albaçtığı anık. Eç kimge sır emes, bilesidir. Oşonday nematlardın biri baylık, mal, mülk. Degele oşol mal, mülktün çınığı eesi kim degen suroonu astыбызга koyalım biz. Mal, mülktün çınığı eesi kim? Baylıktın çınığı eesi oşo baylıkты tapkan adamdın özü,
же ал жашап аткан мамлекет өкмөтпү ээси, же Кудайбы? Үч түрдүү көз караш бар, ушул мен санап өткөндөгүдөй эле. Жанагындай капитал деп коет, капитализм теориясы бар. Андан кийин социализм жана коммунизм теориясы бар деп коет. Үчүнчүсү исламдын теориясы. Капитализм теориясында мал мүлк, ошол байлык мүлктү иштеп тапкан адамдын өзүнүкү. Ал каалаган жагынан ошол мал мүлктү чогултат, жана каалагандай, өзү каалагандай, каалаган жакка сарптайт деген теория бул капитализмдин теориясы. Ал эми социализм жана коммунизмдин теориясына келе турган болсок, биз социализмди башынан өткөргөн элбиз, билесиздер. 70 жыл ошол социализм, коммунизмдин идеясында жашап өткөрдүк. Биз деле учкай билип калдык, жанагы күкүрттүн бир тыйын, бир мешок күндүн 13 сом экендигин жакшы эле билебиз биз деле. А мына алдыбызда турган улуумун аталарыбыз жон териси менен сезет ошону. Ошол социализм, коммунизмдин теориясы боюнча мал мүлк мамлекеттики, өкмөттүкү деп тагынылган. Ал эми исламдын теориясына келе турган болсок, мал мүлк бул Кудайдыкы. Негизи барыбыз Кудайдыкыбыз, Кудай берген мал. Андыктан исламдын көз карашы боюнча Кудай Таала тарабынан берилген ошол мал мүлктү кантип табууда жана аны каяка кантип сарптоодо биздин укугубуз чектелген. Биз каалагандай жактан мал чогултуп, аны каалагандай сарптай беришке эркибиз кенен коюлган эмес. Болтур мүлктүн адамдыкы да эмес, өкмөттүкү да эмес, Кудайдыкы экендигине Кур'ан аяттарынан бир канча далилдер бар. Нур сүрөсүнүн 33-аятында Алла Таала айтат: "Астагфируллах ва атухум мин малиллахи аллази атакум." Аллах силерге берген малдан силер да бергилер. Демек, ал малды бизге Аллах берген экен. Аллах бербесе биз кайдан алабыз? Касас сүрөсүнүн 77-аятында айтат: "Астагфируллах вабтаги фима атакаллаху ад-дарал ахира." Аллах сага берген нерселер, тагыраагы мал мүлктөн сен ахиретиңди куруп алгын. Аллах берди дегенде карап көрөлү. Мына дыйканчылык маселесине келе турган болсок, биз үрөн себебиз. Үрөн себип, анан аны топуракка аралаштырабыз, суу коебуз. Биз сепкен үрөндүн бир даанасынан 7 нерсе өсүп чыгып, ар бири 100дөн дан алат. Туурабы? Демек, бир дан 700ге чейин көбөйүп атат. Муну буудай эккендер, күрүч эккендер, айдагандар билет. Эми биздин өзүбүзгө кое турган болсок, биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен, өзүбүздүн илимибиз менен бир данды бир лабораторияга 1000 жолу салсак да экөө кыла албайбыз. Колубуздан келбейт. Бир данды эч качан 2ге көбөйтө албайбыз. 700дү кое туруң. Ошол жерге эле айдап койсоңуз, топурактын эле астына көмүп койсоңуз, аны 700 миңге чейин көбөйтүп бераткан ким? Албетте жараткан Алла. Эми мындай мисалдарды айтып отурсак толтура. Демек, бизге берилип аткан мал мүлк деле Кудайдыкы экен, аны Кудай айткандай малды чогултуп, анан Кудай айткандай сарпташыбыз керек экен. Тары айтканда, Кудай Таала арам жол менен мал мүлк чогултууга тыюу салган. Алдамчылык, сүткорлук, паракорлук, жана башка биз билген жат көрүнүштөр бар. Ошондой жолдор менен мал дүйнө чогултуу шариятта тыюу салынган. Өзү мусулман менен мусулман эместин жашоосунун айырмасы эмнеде десе, алымдар мындай деп түшүндүргөн. Мусулман эместер мал мүлк чогултууда, кесип тандоодо пайда зыянды ажыратып жашайт. Ага пайда, орусча айтканда прибыль каяктан келатса,
Ağa mani vermeydi. Adaldan gele tağı, aramdan gele tağı, işi kılıp ağa payda olsa oldu. Kapır adam mına uşuntip payda ziyanda ajratıp yaşaydı. Musulman ise, Musulman mal mülk çoğultuğda adal aramda ajratıp yaşaş gerek. Ağa gele jatkan payda adaldan boşanan anı alış gerek. Aramdan bolsa özün toktotuş gerek. Aramdan bolsa dele mağa payda boluversin dep jütkünü, julunu bu musulmançılıktın sıfatı emes. Demek bu çoğultuğdağı teoriya. Adamdın mal mülk çoğultup boşağa ey boluğdağı bizge bergen Kudaydın erecesi şunday, anı adal jol menen çoğultuş gerek. Bizde elde söz barga, mаңда iter menen dep. Adam kançalık emgek kılsa dele, kançalık mehmet kılsa dele, maşakkat çekse dele, Allah Teala kalawasa ağa mal mülk berbeydi. Jolosam oşol mal mülküne bereke, payda, göböyü degen nerseni berbeydi. Vakıa suresinde ayet Allah Teala Estağfirullah eferaytum ma tahrusun entum tazra'unahu em nahnuz zari'un. Emne ekkeningerde oylanıp gördüңөр mü? Anı siler östürüp jatasыңар mı? Je biz östürüp silerge düşün berip jatabız mı? Mına uşul ayatlar bizdin barыбызга sabak boluş gerek. İslamdagı mal mülktü işletүүлügü çektöөлөр iki türdü bolat. Birincisi ilahi çektöö. Tarif aytkanda şariat hükümleri menen, şariat erejeleri menen çektöö var bizde. Alar emne? Şariat tak ruhsat berilbegen mameleler menen mal mülk çoğultuuga, josa mаны sarttoogo, satууga mümkün emes. Alарды санап өтө турган болсок, ошол сүткорлук, кумар, алдоо жолу, талашка түшкөн маселелер менен мал мүлктү чогултууга да болбойт, аны сарптоого да болбойт. Экинчиси мыйзамдык, укуктук чектөө менен. Ушул сиздерге кызык tuyuluşu мүмкүн. Шариат деп баштадым мен. Шариатта адамдын мал мүлк чогултуп, аны кайра сарптоодогу эки түрдүү чектөө бар деп туруп, бирөөсү шариаттык өкүм деп туруп, бирөөсү мыйзамдык деп атабыз. Биз жашап аткан мамлекеттеги мыйзамдарды да сыйлашыбыз керек. Ошол мыйзамдар менен биз шариатта көрсөтүлбөсө деле биздин мамлекетибиздин мыйзамы менен көрсөтүлгөн бир тыюулар, чектөөлөр болсо, ага да итаат этиш бизге фарз, милдет. Мисалы айтып көрөлү. Негизи карап көрсөң, шариатта уруксат берилген нерсе бар, бирок мыйзам менен тыюу салынган. Айта турган болсок, жугуштуу оору тарады деп туруп, мамлекет дарыбыз сатышка тыюу салды. Дарыбыздан бир жугуштуу оору тарап атат экен. Ошон үчүн мыйзам чыгарып, указ менен мамлекеттик дарыбыз сатууга тыюу салынсын десе, биздин баарыбыз ошого итаат этишибиз важип болот. Мен ушуну айтмакчы болдум. Демек, биздин шариятыбызда мал мүлк чөгүлтүп, ары сарптоодогу чектөө эки түрдүү болот дегенде, биринчи шар'ий болот, экинчиси сиз жашап аткан мамлекеттин мыйзамдары болот тугандар. Ким капиталист, материалист боло турган болсо гана, ал эмне дейт? Мен мал мүлк чогултууда жана аны сарптоодо укук толук меники, менин укугумду эч ким чектей албайт деген ишенимде боло турган болсо, бул мусулманчылыкка жатпай калат. Мындай нерсе Шуайб алейхиссаламдын коомунда байкалган. Кур'анда Худ сүрөсүнүн 87 аятында келет. Астагфируллах. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Sadaqallahu azim. Ey Şuayb, senin namazın bizdi ata-babalarыбыз sığıngan nerselerden baş tartuuga jana mal mülkübüzdü kaalagандай koldonuuga tıyuu salabı dep Şuayb aleyhissalamdın koomu narazı bolgon. Demek tuğandar, Kuday Taala bizge emneni buyurgan bolso, emneni tıygan bolso, biz bileli özümüzdün düğüne jana ahiretimizge payda bolgondugu üçün oşonu kılıp atat Allah Taala. Hiç kaçan bizge zulümdük kılbaydı.
Soodada көңіл бұра тұрған нәрселерге тоқталып кетелі. Айрықша таразадан ұрып қалу мәселесі бар. Көпчілігі жарады соодада жүргендер мұна үшін нәрсені авайлашуымыз керек. Güye oluyla жүрөбүз. Таразадан ұрып қалу бүгін таразадан ұрып қалуыны бүгін ақылдуулыққа жорып атабыз. Епчилдикке, орысша айтканда шустрыйлыққа жорып атабыз. Таразадан ұрып қалуыны. Тилекке қарсы мындай сыпат жеткен бір төмөндік. Мұсылман адамға тап-тақыр жат келген сыпат болады. Ан'ам сүресінің 122 аятында айтады: "Астағфируллах ва ауфул кайла вал мизана бил қист." Өлчөөнү жана таразаны адилеттик менен толук кылгыла деп буйруду. Алымдарыбыз айтат, адам соодада жүргөндө таразага кыянат кылбастык адет эмес. Таразанага кыямат кылбастык бул сүннет эмес. Таразага кыянат кылбастык бул фарз, Кудайдын буйругу. Кудай буйрук мәнисиндеги сөз менен бизге жеткирип атат өзүнүн аятында. Дагы башка бир сүрөдө айтылат: "Астагфируллах вайлул лил мутаффифин аллазина иза кталу алан наси ястауфун ва иза калухум ав вазанухум юхсирун." Өлчөөнү кемиткендерге жан чыдаткыс азап бар. Вайл деп келет. Ал дозоктун түбүндөгү бир өрөөн, дозоктун өзү андан чочулайт деп анықтама берген алымдар китеп тафсирлерде. Вайл деген ал дозоктун түбүндөгү бир өрөөн бар. Дозоктун өзү күндө Кудайдан 100 жолу жардам сурап турат, ушунун зыяны мага тийбесин деп. Таразадан уруп калгандардын абалы ошо жерде болот деген маанини берип атат Кур'ан аятында. Эмне атат? Алар өздөрү алганда толук алышат, башкаларга бергенде уруп калышат, кемитип алышат дейт. Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde adiletli soğudagерdi maqtagan. Abi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste, bu hadiste İmam Tirmizi özünün sunanında keltiret. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. Çinçil jana işenimdi soğudager Paygambarlar, sıddıklar jana şehitler menen birge bolot деген. Paygambarlar din jetkirgen, oşogo ömürün bergen, oşogo dewsoğluğun bergen. Paygambarların jaşoosунан azdır köptür barыңыздардын kabarыңızдар бар. Paygambarlar din jetkirүүde kançalık maşakkatка duçar болгон. Ал эми şehitlerge келе турган болсо, алар din жолунда өзүн канын берген, жанын берген. Kuday Taala Peygamberimiz, Kuday Taala'nın Peygamberi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde adiletli çinçil soğudagerdi, mına uşunday peygamberler, mına uşunday şehitler menen birge bolot dep sıpattap atат. Siz maşakkatka duçar bolboңуз, siz kanınızды tөгүп жаныңызды беришиңиz деле şart эмес. Болгону adilettүүлүк менен соуда кылыңыз. Siz mına ушул hadistin астындагы артыкчылыкка ээ болосуз буюрса. Abdurrahman ibn Avf деген bir sahabi bolgon, bul kişi öte vay bolgon. Makkadan Madinaga hicret kılıp kelgende kolunda hiç nesesi jok kedey bolgon, biroq biröөнүн kolun karagan emes. Al emne деген Madinalыкtarga maga bazarda эле көрсөтүп койгула, ошо жетиштүү деп. Bazarda барып соода кылып, тез эле байып кеткен. Анын байлыгын пайгамбарыбыз көргөндө, "Бул кайдан я Абдуррахман? Кайдар эле тез эле ушул эмеге жеттиң?" дедиле. "Ya Rasulullah, men bazarda sooda kıldım, anda aldaganım jok, kiyanat kılganım jok, tarazadan urup kalganım jok. Ayıptуу malды ayыбын ayıtпай сатпадым, жана башка себептерин айтты. Ушинтип Кудай Таала менин соодама береке берди" деген. Биз вакыт аз калып атат экен, айта турган сөзгө эле, бирок негизги айта турган маселебиз, урматтуу туугандар, бүгүн биздин базарларда ет кымбаттап атат, азык кымбаттап атат.
Бирок ушул учурдан тилекке каршы соодагерлерибиз пайдаланып калып, дегеле бир коомдун пайдасын ойлоюп, ушуларга пайда болсун деген бир тилекке каршы аз болуп атат. Шариатта ихтикар деген маселе бар. İhtikar ne dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde muhtakirge nalat aytkan. Jana anın katagı ekenligin basa belgilegen. Sahabalar soruşkan muhtakir kim degende, Peygamberimiz cevap bergen, adam azığı menen üy canavarlarının azığın qoomga ziyan bola turgan dengelde kımbat satkan adam. Je olsa ошол адам азыгы менен мал азыгын кымбаттаганда сатам деп, жанагындай складына, кампасына бекитип алган адамдар деп айтылат. Демек, ишкерлерге кулак кагыш, соодагерлерге кулак кагыш катары айтабыз, урматтуу бир тууганым, сиз ошол адам азыгы болгон нерсени, бүгүнкү күндөгү элдин талабында болгон нерселерди kımbat satpasanız dele kedey olup kalbaysız. İtke mingen kedey olup kalbaysız kayra aytamın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde gelet men yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya vel ahireh. Diyen kıynalıp kalgan adamlarga jengillik bere turgan bolsa oşol adamın Kuday Taala dünya ahiretteki işlerinin barına jengillik beret degen deydi. Biz jana sözümüzdün başında aytkanday, Kuday Taala tarabынан berilgen mal mülkке bolup atkandan keyin, demek anı sarttooda da anın razı olup turgan, al көрсөтүp bergen jol menen sarttaşыбыз керек. Hormattуу işkerler, bugün siz kaysi bir azıktı kımbat satıp, kapçığınız biraz kampayıp, jılmayıp, içinizge kuvanış tarağanın menen, kança üyülüler oşodan azap tartıp atkandığı, oşodan kaygıga batıp atkandığında unutpayla. Sizdin arzulagan kiçineke kuvanışınız başka köpçülüktün kaygırısına, ziyanına sebep bolbosun. Siz kardardı emes, soğudanızdan Kudaydın razılığını izdeniz. Çınığı bereke oşonda olup, biz bugünkü günde Kudaydın da razılığını çetke sürüp koyup, kardardın da razılığını çetke sürüp koyup, özümüzden kapçığımızda gana oylanıp atkan uçur. Elde olsa anan bizde olur. Jalpı kalayık, kalın jurtta bir nese olsa anan Kuday Taala bizge de arttırıp beret. Birok barına şükür kılala. Bugün jegenimiz aldığımızda, jebegenimiz artımızda turat. Bugün dastorkon menen hiç kimdi taң kaltıra alбай kaldık. Hiç kimdi taң kaltıra alбайбыз. Dastorkon jayıp emne kadar düğün tamaktardı, jer jemişlerdi koyup oğun, hiç kim taң kalбайт. Andıktan biz jalpı qoomdun abalын eske alıp, oşoga kara iş tutalı, dastorkonga çakırgan sanalı adamların razılığın kançalık kaalaganda ele, biz yaşap atkan doğurdun, qoomdun dagın razılığın andan көбүрөөк talap kılууга hareket kılalar. Bunu bizim memleket başçılarımız, tiyesheli organlarda kayra sos tarmaklar arkılуу, rasmi bir buyruk ukazlar arkılуу dele kulak kagış kılıp atat. Uşun nersege jakşılap maani berip koyolu tuğanlar. Demek biz adam azığı menen mal azığın el kıynala turgan dengelde kımbat satıp bayıganımız bu çınığı musulmanlık ispat emes. Emne demekçi biz? Kuday Tabarak ve Taala barımızga tuğra düşünüp bersin. Oşol Kuday Taala tarabынан sizlerge berilgen azdır göttür mal mülkünüzlerge
жараткан өзү адалдан берекесин берсин, арамдан болгон берекесинен Кудай сактасын. Bir gün тешип чыгат ал. Адалдан берекесин берсин дейбиз, жана аны өзү разы боло тургандай таризде сарптоонун тавфик, инсафын да берген болсун дейбиз. Чыныгы береке мына ушул жакта туугандар. Мен сөзүмдү пайгамбарыбыздын bir хадиси менен аяктамакчымын. Пайгамбарыбыздан сурашкан, чыныгы мусулман кандай болот десе, мындай деп жооп берген. Өзүнө ыраа көргөн нерсесин башка мусулман бир тууганына да ыраа көргөн адам чыныгы мусулман деген. Демек, биздин капчыгыбызга береке кирүүсүн каалап атабызбы, урматтуу соодагерлер, ишкерлер? Башка бирөөнүн үй бүлөсүнө да кубаныч кирүүсүн ошончолук каалайлы. Кимдир бирөөлөр этке зар болуп атат, кимдир бирөөлөр нанга зар болуп атат. Ошон үчүн жалпы коомдун абалын эске алып, туруктуу бааны сактап, коомчулуктун ортосундагы биримдикти, ынтымакты, мамлекетибиздин туруктуулугун сакталуусуна да салымыңыздарды кошуп бериңиздер демекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.